Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah rabbil alamin. Assalamu alaikum. Hande kadi kasiri meɗen mi wawi arabiya en yi'e ɗo ka leçon 0 toujours fi hurufi jeɗen. Haray inchallah oɗo wone leçon men hashon. Donc en i alif ba ta tha ja ha kha da dha ro za sa sha pare suji ɗin so do to zo ɗeɗɗe ɗiɗin a ro kanyuma kadi i fa ewde ɗo kadi o après ngi kadi ka kanyuma e la. Hare inshallah hande on ɗiɗi yeten ɗo hare ɗiɗo résumé en gaynintinan ton fi alphabet on. Donc en yi la après o ɗo ko ay mi fuɗɗi ɗo hare woni yiltitoɗa ka fuɗɗiɗa ɗum non pooɗa fuɗɗito ayi a fuɗɗike ɗo a ƴawi a yeltitike pooɗa oɗo wona mim après hakkunde a waɗon ciifunkun awa toujours kanko yeltitagol ngol no ɗuuɗi an feƴƴiti wona mim. Donc si a ari kadi kaw sakkiti a fuɗɗike ɗo a arti kono ɗo tippoɗa mim fakat a mo waɗande ni mim ayi donc matta ɗo ciifun ɗo kadi kanko tun ay donc mim. Donc joni ley mim on are ɗo goɗɗo nandituɗo e bawon no windirano non kono toɓɓum ko wona ley hakkunde sifa no bawon windirano non e tawon kono toɓɓum kon dow ɗo non ɗi serte par ce que o are ɗo kanko tippo waɗira ni siko kanko tun waɗa ni wona nun ɗo oɗo en fuɗɗoto ɗo woni ƴawen tippoɗen artoyen tokken ɗon mi fuɗɗito ciifun tippo arta ɗo ƴawa artoya ka hattuno ɗon donc wona ha siko hakkunde a winde woni witte a ƴawa tippoɗa ƴawta yaha mi fuɗɗito ciifun ƴawa tippoɗa andi no tipporɗa ɗon non na ya ƴawir no tippornoɗa no ko ya yiltito ngoya sengo. Donc fuɗɗito ɗo ayi ɓe ginnini ayi donc hakkunde ciifun a ƴawi a tippike yiltitoɗa côté andi ɗum ɗo fof ko fiita jungo ma ngon iwu par ce que sa inni a waɗire ni sa inni a waɗire mo ni ayi yiltitoɗa ɗo hara yiltitagol ngol ɗo ni ɓoyloto donc ɗum yiltantamo waɗa ni ayi ɗo non ayi siɗa fala waɗe ɗo ni nun ayi hara sattantama. Donc ɗo o continue ɗo andi ɗo woni hakkunde so ari kaw sakkiti ɗon kun change few oɗo wona si a yino windi allahu en jangga mo joni inchallah a waɗen ciifum ƴawa sifata on tippoɗa yiltoɗa mi fuɗɗito ciifum ƴawa tippoɗa yiltoɗa ok. Donc joni andi sifa ha ya on inginno ɗo joni ciifum ƴawa tippoɗa yiltitoɗa o wona ha. Donc après so ari kanko tun kadi mo wawi wonde kun cercle ɗo waɗa zéro on tu watta ɗum ɗo ala sattinde hay fus a waɗe tu woni zéro on donc ɗum ɗon kadi wona ha. donc ɗo hikkowo ɗon on kan kadi ko wa ni kono ɗo kadi koye famille alif da za ro za o tawa kanko kadi ko ɗiɗi pette o mari o soit to ara tun kanko tun ma wara hara mo tokki goɗɗum kono goɗɗum tokkota koye makko. Joni non sakkitiɗo ɗo on oɗo windemo voilà o sakkitiɗo ɗo joni kan kadi winditomo dow ga inchallah fi yo yaltitu. donc kan kadi ko ni o windirte wono ba on no windirte non ka fuɗɗorde waɗen ni wona ya siko hakkunde sifano ba on kadi non wona ya ka sakkito ɗum non mo compliqué seeɗa ɗo ƴawa tippo yilta wona ya kanko tun waɗa ni wona ya. donc hare ko ɗiɗo woni ko ɓeyteten ɗo joni ya ƴawama fuɗɗitade ɗo kadi innen ya hakkunde ya sakkiti ay
ajabe woni tippoɗani après yiltakum wona ya ma kanko tum ay ya no ɗo sin kasa complicata seeɗa waɗugol ngol ni o ya ɗo donc hare ko ɗiɗo donc ona mim ɗo ko ma na ha wa par ce que ɗo se ndaari oɗo joni e oɗo ko ɗo complication seeɗa arta kono mimum wonenugol memugol masugol ɗum no fof ɗen gollitira ka pular o mim ɗo nunon innugol na karijo na noto noddu ɗum non fof ko ka nun ɗo donc oɗo ka na probléme o ha ɗo ha en innuno ɗum ɗo wona innugol ngol hunduko a sewintamo ɗo wona innugol hanki mi yawno ton nani hanki mi yawno ton wastaɗi a monani monɗa haalande donc oɗo ko ha ɓenamo ha mawɗo teddinteɗo oɗo na ha cewɗo ha oɗo na ha par ce que oɗo ko ka hunduko yeeso ga yaltata wona ha oɗo noon no yiltiti ɓawo seeɗa woɓɓe enne ko ka reedu o iwata woɓɓe enne ko ka ley dande o iwata kono fof mum dow mo urki donc wona ha oɗo innugol wattugol weeti oɗo wona wa oɗo ko ya yaltu ka suudu ya yaw donc oɗo ko ya donc oɗo kadi ala goɗɗum ko woni extraordinaire donc wona ma na ha wa e ya hade ko ɗiɗo timmintinani en ɗo alhamdulillah fi hurufje ɗen hade ɗo ko ɗum ɗo woni résumé en iyi ɗi fof majji kono e waɗe vidéo ɗo ka résumé ten kadi toujours ɓurte résumude ɗi fof kadi windi ɗon wa sallallahu wa sallam wa baraka ala nabiyana muhammad wa alihi wa sahbihi ajma'in اللهم اغفر لجميع موتى المسلمين الذين شهدوا لك بالوحدانية ولنبيك بالرسالة وماتوا على ذلك ربنا زدنا علما نافعا ورزقا طيبا وعملا متقبلا آمين